Түйөкүнүнен. Андыгы яга киһи биһи олохпутугар сайынан сүрэ хырыта, давление, умнуган буолу олу сэлбээтэ, ол аспытын кытта хэбээстээх, экологиябытын кытта хэбээстээх, ону кытта кырдьаҕас дьон кыратык өйдөрөөгүн туохтуура мөлтүүр буолла. Оннукка биһи бу южнокорейскай компаниябыт Atomy Гинга Билоба дьэн наһаа чугай препарат айбыт. Манна буоллаҕына алтуун пакетик киирэр, күҥҥэ биирдэ иһиллэр буолан бу 2 тиийэр. А так быраастар рекомендацияларынан, конечно же, любой БАДы, любой витамини для того, чтобы был эффект, хотя бы 3-4 иһиэххинаада олаата 2 маннык упаковка на курс лечения сөп болар диэханныйбын. Ону бу билигин кыратык иһиэхэ вырезкаң ордум. Ол вырезкам туһунан кэпсиэхпин баҕарабын. Эппитим курдук Гинга Билоба, надо 60 штук. Маннык российский сайтка суох олейн Кореяттан ирахатан сакаастыркыахтаахпыт. Билигин сборный сакаастыра хомиэт именно на такие товары, которых нету на российском сайте. Так, тохтин срубиттер. Антиоксидант Гинга Билоба является мощным стимулятором памяти. Сразу не деньгелер. Антиоксидантен билебитта, которые свободные радикалы хомияр растыр. Стимулятором памяти, концентрации внимания и остроты мышления. Маннык састаах да жоңгара болбакка, холбара билигин үлебитигер, күнняг рутинаға ныркалбах стресс бар. Ныркалбах, особенно даже вот туох сағанада, ковид сағана, мен холбара өстяны жанастым. Мен уруккубуна агар билиңи состоянием именно работы мозга мөлтөөтө олус, онтум олус биллер. Олин после ковидный синдромга эме олус үчүгэй. В большинстве случаев убирает онемение в течение 2 недель. Холбра нербелерых джоннор, холбра нербелерых джоннор. Нервы — это нервные немотах. Именно бие организмытын барытын нерве маннык бүтүннүү эриерда. Олихин киhe манык илиите атагы утуярыгын болар. Маны 2 неделя истакка оннук онемение рук или атак утуяра мөлтүүр олохта хүтэн калын сөп. Гинга Билоба — это натуральное и очень эффективное средство для профилактики заболеваний и укрепления системы кровообращения. Эппетим курдук Джон ханын үлетигер эми ондургучуедик жаяр. Особенно хастаах чоңго олус үчүгэй дебиттер. Того дейтер кырдьаҕас киһи билэрги курдук тоҥор, да, потому что кровообращение мөлтүүр, илиите таҕатымныы буолар. Оннук, если төрөппүттэргитигэр, эбээлэргитер, эһээлэргитигэр, оннук симптомигин бар боллагана, илиира тахтар утуяр боллагана, бу маннык чөбай препараты хакаастаан бараҥҥат, Кореяттан сакаастаан бараҥҥат, иһэрдиэххитин сөп. Комплекс на основе бобов надо — это безопасное и эффективное средство, которое используется для профилактики лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Эппетим курдукта натуральный болан холубара кини туохтаганы саастаах жоңго куһаан жайын оҥорбот. Олиһин бу сердечно-сосудистая сүрэхыырыларгайын олус үчүгэй, нербэ сүрэхыырытыгар олус үчүгэй. Продлевает активную жизнь для многих людей, увеличивает уровень глюкозы, необходимый для поддержания энергетического баланса в клетках. Олата глюкоза быт, сахар быт уровенен кини тәңнән берер. Билигин мин көрөрбүнен олу сэлбэх кии страдает именно диабетом, да, сахарным диабетом, постоянно хахадарын кемнэхэн жахтырынады. Именно бу маннык регулировкалыр хаңатын олихин эме туокка диабетиктарга рекомендовано. Усиливает циркуляцию крови, да, как в крупных сосудах, артериях, так и в мелких капиллярах. Хан эргирин кырада капиллярдарга, улаханда капиллярдарга үлетин туксарартин. Сосудтары растыр, атеросклероз, усугубление латагына онду профилактика курдук иек көһөп, ханы убатар, ол убатан липопротеиновый
стоит то низкой плотности. Стенки сосудов хайыр, кыта доктор, бөгөргөтөр. Онна, конечно же, свободные радикалы эпидем курдукта растыр антиоксиданнар еген. Мезотерапияға, косметологияға, медицинаға эң бардыга туттулар. Тоҕо диэтер киһи маннык тугун отморщениин убирайтыр, киһи маннык кожа тынien подтягивайтаан биэрэр. Ол туһунан тугуруйбуттара. Один из наиболее популярных ингредиентов в мезотерапии, косметологии и медицине – это растение-целитель, знаменитое своими уникальными свойствами, намного старше не только человека, но и давно вымерших динозавров. Олата бу кинга белобу олох түң былыргыттан биһи сербетигер үйнеребитта. Ол сагана бастыгы жоннор бу биһи планетабыта бар болуктараттан ыла билеллеребит бу гинга белоба эмтягын туһунан. Сосудистый системаган нормализуйдур, артерияған кеңетер, онна бу эпидем курдук тымырдарын, тонустарын бөгөргөтөн берер. Свободные радикаллар тустарынан эшибиддеппиттер, эпидем курдукта свободные радикалы онтукайдары растан бер. Препятствует возрастным изменениям кожи. Эпидем курдук бу кини именно истэкка киһи маннык организмын обновляйтыр, отчоғна киһи холобра хем бир бары смертный тарба бары кырдьан иһэбит кини боллагана биһи кырдьарбытын тохтотор. Организмын обновляйся боларгар көмөлөр. Купероска тутталлар эбит, улучшение тонуса и цвета кожи лица, снятие отеков. Кстати, отек тугуна неме олсучуй дугуйбуттарете. Холобра 2 недели истаккане, уже на 2-й неделе эн отектарын кытчир. Белиңе олоққо киһи барыта отектурда. Белиңе олоққо оксайнан стресс элбэх болан, интернет, үлебит нар напряженный болан, анукытты экология бытарычы мөлтөбит да. Аспыт эме барта консервациялах болан син бир организмы постоянно стресска хыджар, постоянно витамины типет. Бу ол ихин жон үксүтэ барыты сахардах или сүрэхагар туухара тыстах да хаммыт мөлтөөх или отектуубут үксүлэрэ сустав хыджар болулар онно барытыгар бу гинга белоба абраллах. Мен өйдүүрбүнэн меха партнердарым рагынан ычыбыт ырыхтарга эме анан бу манихеттеллер гинга белоба онугытта сохнони онна химахим. Бу эбэхэт бар болар. Так, манна список оңорбуттар свойства день, он мекаратык ағын хитнерем. Замедляет процесс старения кожи и организма, эпидем курдук, антиоксидантное действие, растырда. Оказывает иммуномодулирующее и противовирусное средство. Олата киһи иммунитетин бөгөргөтөр. Онна вирустары оксуарга иммунитетин күстэх болар. Купирует воспаление. Олата воспаление органнаргар воспалениялардах боллаккына ол воспалениялары токтотор. Противотромботическое действие дейбиттер. Олата стабилизация эритроциттерген, тромбоциттерген стабилизациялар отчоғына тромбаланарын атчыр. Тромбаланар тоққытталлағы эти инсул, инфаркт да бу биһи сосудтарбыт холестериновый бляшкаларынан бүйрененер тромбоз болалар. Ол тромбо боллагана микроинсульт таганы, улахан инсульт таганы болон сөп. Ол кутталлаах тоҕо жетер төбөҕө болар инсул боллаганы ики параличтан халын сөп, илида дага босқуаран халын сөп. Ол ен омна эмие эффективный эбит. Өссө бир үчүгэй туга свойствота антигистаминная. Антигистаминная ден үксүн оолар бары оннуга асып лохтахтар, оҕаччаннарда. Это у нас что всякие червячки, да, паразиты, которые живут в организме за счет человека. Глисты, например. Оннукка эмиолосучу ебит, туох бар
үөннерген көйүттер бартын ырастан тахарар. Диуретическое действие олата аппетим курдук бара отеккун тухтур снимайдыр кихини иктетер. Кихини иктетен хабаган ырастыр, оны за счет этого элбахте толека хылжанган эн бу отеккун бартын ырастырын. Поджелудочная железаны эме олусушуйдек карыстыра бит. Олихим боллагана выработка инсулина үчүгедик тахсар болар. Поджелудочная железага эме олус мен бу атами гулләбитим үсүл болан поджелудочная железага элбахки проблемалагын тастаган эме билебин. Онны хемохим бу гингобилоба эме көмөлөрөбит. Так. Стимулирует клеточный метаболизм. Олата обмен веществ. Организму парата постоянно, утиятар болдун, күнүс болдун, постоянно идет обмен веществ. Оно булгинга белова именно на клеточном уровне обмен веществ үлете үшкейдик тупсаргар көмөлөһөрөбүт. Снижает частоту возникновения и тяжесть протекания депрессивных состояний. Депрессия психологический болар, гынан баран кихи дорубията бөҕө боллагана депрессияга бериммет организмын. Депрессия ден ити динне психологический мәне расстройство болбакка ити билигин брастар билинеллеринен это диагноз, который надо лечить лекарствами, да, не психологически, а именно лекарствами, выводить человека из депрессии. Депрессия именно организмың зашлакованный боллагана, организмнар тоғыра проблемалар бар болтан әбәһә депрессия үскір. Бұл әме депрессияңда оқсуар. Әме оның препарат. Давление, кихи давлениетін көннерер. Кихи давлениета уже нормализуйся болар. Әлбәхтә бұқылыбыра әппетім курдук полный курс истәккені. Дополнительный источник энергии. Эмеда аспытыгар. Кихи энергияны хантанылар, кихи энергияны астанылар. Бихи төһөннен витаминнәк ахыбыт хотчонан бихи организмы витаминнен восполняйся болар, отчоғына кихи энергиялақ болар. Энергияда тибәп боллағына кихи мөлтүр. Оннукка әме бу гингобилова абрална. Так, дальше. Нейропротективный эффект. Олата клетки головного мозга, минеме барын кепсәбитим, клетки головного мозга. Кихи мейите үләдиригер анаммыт витаминнер. Холбара кычаас кихиэка үлэхит чоннорго, студеннарга да, элбәхтә төбәләрінен үлэхит чоннорго абраллақ эмп. Проявляет антитоксическое действие от уными кепсябитим организма растет теминда, онкопротекторное действие, снижает риск возникновения кожных опухолей. Бу онкопротектор боллана олата саңа новообразование тахсарыгар эмие кини утарлахар. Улучшает память, сохраняет ясность ума, повышает способность к обучению. Так что маннык гингобилоба ден препараты үчүгетик үөретиң внимание гатыр урун тоголетер биолог путугар эпикке дылы бияка стресстырга даганы организм стресстырга даганы элбэх фактор бар. Оны бихи бу здоровьептын көннүхүннэкпитне биолог путемие тупсан барар. Мен холобра бэм эбием бу маннык курдук гынан баран атын химия силжибитим онны мен маннык кихини оскутареген туохтах составтах олихин мен кенеге кемне олох нервине дирим кыграры мен суох боллолох эпиккедле караттан кыгырдах мен түргөн байдык ахар атаак улахандык нервине ди кыграрым олох тохтабыта уже 2 сыла барда бардын спокойно ылыннабын барытыгар спокойно хедибем билген бәбереме закастаныгын багарабын тоодетер бу август сагалыныта эмием август сагалыныта ду июль бүтүтэ мие бэм үстен ковидтан турабын караки билини ковид урукку былыргы курдук буаттаах кии жертва тоох атындык ахарабит
Онно бу хем бир мейибер оксубут диһанныйбын олейин бу манымия сакастынан бээмием. Бу неделяга хакастыным ким үспүйдүр баһалысты меха хоруюң эһиэхэ эмиэ бирге тэҥниҥэ сакастаныахпыт. Манна боллаҕана корейский бланканан сакастыыбыт, онна элбэх киһи сакастаатаҕана сыаната чапчаан биэрэр. Олиһин төһөннөн элбэх киһи сакастыыр хоччоннон туохтуохпут экономиялыахпыт диэһанныыбын. Мин өйдүүрбүнэн үсаҥаартыһынча курдук этэ бу биир коробочката. Олубура биир ига сакастаан үсаҥаартыһынчаҕа хакастыахха хөп, онтон бу уже бүтэн эрэрин чугаһыаабытын көртөхпүтүнэ аҥаара буолбутун кэннэ эмиэ кистаан сакастыгыт следующий месяце отчоҕуна уже запаскыт чүөт ига иһэр запаскыт толоро баар буолар. Бу курдук Гинка Белова туһунан кэпсээтим, өссө даҕаны продукциябы телбэх, онон миин кытта буолаарын группаҕа подпискаланың өлбэх өссө баат туһунан кэпсиэҕим, уонна бу, конечно же, аатами бизнес туһунан эмиэ элбэхтэ кэпсиэм, тоҕо диэтэр буолуоххо мин баҕаһынаам, чтобы дьоннор торопуйаларын көннөстүрлүрүгэр эбииске курдук, хамнас ылалларын курдук гына баҕаһыналаахпын. Олиһин подпискаланың, колокольчикта турууруҥ, оччоҕуна миэхэ саҥа видео таҕыстаҕына эһиэхэ уведомление кэлиэ, онно элбэх обучающий даҕаны, кэпсиир даҕаны видео баар булуоҕа. Көрсүөххэ диэри баргытыар улахан махтаал видеоун көрбүккүтүгэр вопростаах буоллаххытына аллара комментарийга хуруйуоххутун сөп нөмерпин хаалларыгым, онно да WhatsApp-тыаххытын Viber-га, Telegram-га суруйуоххутун биитэр эриэххүтүн сөпчэ көрсүөххэйин диэри махтаал.